Notolo mixer mngana lona FM wobulantsene kumina na wena sehlanganeni hikwala hifikile na kona kwa Africa wabula kamngana lona FM komba ndlela kumshani ngasebula swo tala veri aka ha ri na swifaniso swa TV leswi nga vona kike kahle na ti channel ta radio leti pimiweke television ya digital yi ku nyika tona quality ya swifaniso leswi vonaka kahle ti channel to tala ta mahala ku tlula ta mune leti tinga kona swisi eka TV ya analog na ti channel ta hinkwato ta 19 kumbe ta 19 ta SABC radio hambi ri kwi Afrika-Dzonga #chincha ungasali #go digital loko lawa marungu la xitalo rhumela WhatsApp eka 0600625458 kumbe fonela nomboro ya 0860736832 kumbe mbiri mone lembera magetimbiri makumembiri ntlhanu hi ndlela yole leswaku khensa nseketelo na hinkwaswo hi ta swi languta loko se hi fika makumu ka nongonoko kambe sweswi a hi sunguleni laha timhaka ti tele mingisero wa mina leti ti nga koho leti hi nga tlhela ku hi tsakela ku twa na wehe ku hi na tihi timhaka hi sungula kwalano anakeni va yi a khoto ku ya pfula nandzu va pfulela phephahungu ehendzhaku ka loko ku hume swihehlo swa leswaku phepha ri kombisa leswaku a ka ha ri kule ngopfu na ku va ku ta hetelela ku va ku kombisiwa kumbe ku hetelela ku hehliwa xandla xa president leswi vengiri ko va maendlelo yo ka ya nga ri kahle loko vanhu va hetelela va vula tani hi ku a swi endleki ku xiyimo xi hetelela xi fika laha xi va ku hi ndlela leyi vanhu va tikuma va ri ka xiyimo xa muxaka wolowo eka hi vula ka timhaka ta ku va vanhu va lumbetiwa ku va le ku khomiweni hi ku loko munhu a ri ku lavisisiweni u lavisisiwa loko a kumiwa namuntlha timhaka ti tele hi ndlela yeleyo ta ku va ku na xikolo xin'wana a Eastern Cape na xoho ku vulavuriwaka hi xoho ngopfu leswaku n'wana u vuya suka ritiwo loko a suka ritiwo endzhaku ka loko a tirhise yin'wana ya michini kwalaya kambe yi vula ku a tlunyiwile se michini lowu ya mahlweni n'wi susa ritiwo vatswari va nge hayi ndzawulo yi fanele yi ta vulavula na hayi hileswaku ndzawulo yo fanele yi ta vulavula a swi na mhaka ku ku endleka yini we u ri yini mingiselo mina 0860002543 nakona ku ya Afrika wa vulavula hi le ka munghana lonene FM makomba ndlela ka endla leswaku hi kota ku twa ku n'wangulo wa wena u ri yini wo sungula mingiseri hi lo nhleka mpukini hi pfukele papa minjani a ku hetelele se fange yima hi a tikhoto mara maphorisa ya hina ma tirha hikwalaho masiku hinkwawo va endla hikwalaho everyday hayi ku no twa na sweswi ni vulavulaka na n'wina kambe maendlele ya masiku lama a ya vula ya la Afrika-Dzonga a ya vula sweswo musi ku ri munhu a nga pfumeleriwi ku yima a kombela swo karhi ha swona ntiyiso lowu nga helela wolowo swi cince kwihi na me ni hlamarisa hi swona ku maphorisa kwala va endlaka kona masiku hinkwawo kwalaha ka ndlela yaliyani a hi tshama hi twana siku na ri ku va vakhomini maybe vana lavaya va ta va pfulela hikuva va ta hakela fayini yo karhi that's why vanhu lava va fika va tshama laha masiku hinkwawo ene that's why va ya mahlweni va karhi va endla migingiriko yaliya ku yima ka vona va kombela mali ta patwini swilo leswi ni vulavulaka hi swona loko ka WhatsApp ti khalanga ni mi rhumela swona ni swi languta nan'we loko mo va vona lava mi ta ku vuleni loko n'wana wa mina o va endlela leyi a tshama patwini a karhi a gingirika a karhi a tirha ku ta kombelisiwa timali hala patwini va ku na munhu la holaka va hundze hi le kwini bodareni masiku hinkwawo hi ri na human trafficking vana lava va tise kwini la South Africa va hundze hi le kwini va kumeka va ri ku hola tikweni mara loko swo endliwa hi ndlela ya ku vaakatiko hinkwenu ka hina loko hi davula kwalaha sweswo fiki hi humesa mali na ye va ya ka endla xihoxo ku once ze kumeka ha va nyika mali hi le ku promoteni ka swilo sweswi ya ku swi suka swi endleka ku ya mahlweni before a hi ku ringeta ku pfuna hambi swi ri tani hi ku a ni ngo van'wani timbilu ta hina ti batsini mara na n'wi xavisa apatwini loko ni n'wi komberisa mali laha ku nga danger ku nkarhi wun'wana na wun'wana a nga chayisiwa hi movha a lova mina ni xavisa vutomi bya yena hi mina mutswari wo pfumala vutihlamuleri hi ku ni rhumela n'wana luya ku tlhelela futhi kwalaya ivi ya ku na yona mali ku nkarhi wun'wana na n'wana luya a nga lova that 5 rand na 10 rand n'wi nyikaka yona a swi endli ntirho wo lahla yena n'wana luya minduku mutatu ka va ku South Africa va ri ku chayisiwe vana va 15 apatwini mi ti vutisa ku va 15 a va lava yini patwini
ku ya huma tibalo swa hina swi teka mabokisi ya vana lava swi va yisa ekaya i swibalo swa hina leswi hi nga swi kumaleni namuntlha sweswi hi nga kurileni tiphesente leti lava ku tangeteriwa ku ve hi ku mali yi kona yo va ku huhisiweni yo va ku tirhisiweni hi ndlela yo ka yi nga ri ya vutihlamuleri yo hetelela khalanga hina vana va tsanana ngopfu from Mozambique ni nga hlangana hasi ni ndhawu ta Cuba va veke matamatisi but vana lava va deserve a va ha fanele va ri basini loko mi va vutisa ku passport ya wena yi kwini yi hava na passport n'wana loyi u tise kwini South Africa i humele kwini nawu wa hina wu hindza hikwalaho masiku mi ta tiva ku ve ri immigration ve ri va khome vanhu vangani mara ka vana lava a ni tsamanise kumbe ku ta vona lava va fikaka va khomiwa hi lava va ku a va fikanga va humesa phasile ra kona mina a ni ta ku loko a swi endleka hi kombela loko mo hi kumela vufambisi bya masipala wa Johannesburg ku leswi va swi vonaka laha patwini hini hi swi vonaka vo ka va nga swi voni vona na swinepe swi fana na swona ni ta mi rhumela swona mi tlhela mi va puruvhela ku no famba ni ka roboto yo karhi loko mo ka mi nga swi kumi mi vuya mi ku mahlawulo swi vula ku tata hembela vayingiseri na moyeni Nemetweni inkom a hi yitseni mahlweni nongonoko wa Afrika wa vulavula kambe sweswo andakala ku hi hundzela na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela kwa xala tu Xitsonga xa nhlawulo ku sungula 0860002543 hi ti tin'wana timhaka leti mi nga na tona kwala ka tindhawu teti mi nga va ku mi kha mi yingisela Amerika hi ndlela yaleyo a hi amukeli n'wana mingiseri hi twa ku hi khomete timhaka enhleka ngarani presa kona kambe ke hi lava ku twa ku we tanihi mingiseri kwalaho nga koho hi ti tin'wana timhaka leti u nga va ku u ri na toho hi nga si fika ka awara ya n'we hi ndlela yaleyo mi nga rivali ntirhi hafu ku bile awara ya n'we hi ta va hi kha hi languta timhaka leti ti khumbaka kumbe ti fambelanaka na timhaka ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga ngopfu loko kha hi languta vandla ra African National Congress andaka loko ku humelele hungu ra leswaku ku ta fanele ku kumeka ku kha ku hehliwa president xandla xa president hi ndlela yaleyo se kambe ni ta ri teka riqingho rero kambe ni nga se ri teka yima ni ku hundzisela swa leswi va ku xana a wu swi tiva leswaku u endla xikombelo xa mudende u nga hlawula ku tindlela timbirhi ta maholele vaholi va mudende wa SASSA va nga ti hlawulela ku hola ka Post Bank card kumbe aka bangi leyi va yi tsakelaka loko u tsakela ku hola ebangi ya wena endzela ofisi ya SASSA u khome leswi landzelaka papila ra bangi kumbe xitatimende xa le bangi xa tin'hweti tinharhu pasi vaholi va mudende wa SASSA lava va cincaka makhadi ya xitshopana ya SASSA ku ya eka rantima ra Post Bank vona va tsundzuxiwa ku endla tano hi xihatla leswi swi ta olovisa leswaku muholo wa wena wu nghena eka khadi lerintshwa ku cinciwa ka makhadi ya xitshopana ya SASSA ku ya eka rantima ra Post Bank swa ha ya emahlweni a swi helangi hi ti 20 ta March potosa *120*355# eka riqingho ra wena u ya kona ka card replacement hi hlawula leswi u lavaka ku horisa xiswona mudende wa wena i mfanelo ya wena tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula hi sweswo mingisero wa mina 0860002543 nongonoko ya Afrika vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomba ndlela i timhaka leti ti nga le ku yeni mahlweni totolo ta yini mahlweni vanhu va ka hina hi nga toloveli ku salela ndzhaku leta ku ciciwa swibokisana swa gezi ku saleriwa ndzhaku va ku ciciwa makhadi ya SASSA ku sale hinkwaswo hambi ku ri ku timhaka ta kusuka ka analog na swako va ka hina a hi amukeleni n'wana mingiserelo hleka Mikhalanga minjhani na hi pfukile minjhani buti wa mina hi pfukile mani no va concerned hi vuhlayiseki emagondzweni ya mi-twin accident leyi nga humelela Mabuhol vanhu va 5 va hi I think about 8 vavasati loko va cheka movha a yi nga ri roadway already hi le ka Good Friday lexi ni karhataka good test i ku enforcement yona leyi ni nga na challenge ya yona ma tsundzuka hi December mina na n'wina hi ki addressa munhu loyi a tsutsuma 209 kilos per hour a Mukopane
loyi a nga khomiwi a hi ti-result ku humelele yini hi vona no tsutsumi nga kahlongorisiwa hi sathana i xilo lexi humelelaka hi kha hi approacha ti-good friday yi ri yini law enforcement ya hina hi ku helela mativa sweswo mi swi vulaku hileswaku ni tshame ni swi vula khale ni ku laha Afrika-Dzonga u nge ti un'wana na un'wana loko a yima tlhelo ra yena kwala a tirhelaka kona i khome xinkwanani i le ku xaviseni Afrika-Dzonga hi xinkwanani hi fika tsema xavisa kwala nga koho hi ku tanihi sweswi mi vulaku hi fika njhani ka xiyimo xa muxaka walowo wa ku hi va na movha leyi nga lunghelangi ku va gondweni kambe yi va ya ha ri ku fambeni masitisi himpela a yi roadway timovha vanhu va hi siyile mi byeleni loyi a tsutsuma 209 kilos per hour kwala Mukopani Woodped result ya yena fana kume yini hi ku punishment ya yena leyi a fana yi kuma va yi vitana NAG no yi abbreviate no admission guilt loko munhu a za a tsutsuma xipidi xexo minimum fine a ya ha issuwi hi prosecutor yi issuwa hi magistrate mi nga yi tsundzuka va ze va yi fayina vanhu vo fana na vo Khune yi sungula ka 20,000 rand se loko a hi tiva consequence management yaleyo a hi ta swi tiva ku law enforcement ya hina yi kona ku hi save ti-good friday leti hi ku hi le nghozini hambi ku ri mina na n'wina na van'wani vanhu phela hi ya ka ti-easters sweswi a hi le Germany la ku nga na ene leswi mi swi vulaku i ntiyisi ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka ta machayelele na vusopa lebyi byi fambelanaka na swona Afrika-Dzonga ku swa laveka ku maphorisa va kona kambe xivutiso i ku va ta va kona kun'wana na kun'wana ke ene maphorisa va kona Bootpep va na matimba wo va pfalela vanhu valava ku fana na munhu loyi a pfaleriwaka kha a tsutsuma xipidi xexo i pfaleriwaka a nga humi for duration ya period yale a za huma hi bail ivi a kumiwa a khona loko munhu a kumeka a driver movha ya unroadworthy ya tekiwa movha leya yi impoundiwa xivutiso i ku xana va swi endla vona lava maphorisa ya hina ya le magondzweni na tanihi leswi ni vulaka ku mi nga kuma ku va swi endla kambe xiphiqo hi tlhelela kwalaya ka ku a ni tshembi ku swi ta olova ku phorisa ri va ri kun'wana na kun'wana Afrika-Dzonga a sweswo Bootpep ni nga swi ala because aka tindhawu to karhi so va fane va va ka ti-point to karhi va swi tiva ti-vital points leti va fanelaka va va kona ene landleli ni vula swona mi nga kuma ku na yale ya movha ya yo ka yi nga roadworthy a yi kha yi ti fambafambela kwalomu va swi tiva ku a vatla laha yi lo sindziseka ivi ku hetelela ku va na sweswi nga humelela se swi endla ku hi yi vona mi kuma ku ndhawu mi kuma ku a vital point ya vona ya swi kota ku nghena yi huma yi nga voniwangi kambe swi ri tani mi twile botomeni khensini hi swona inkomo botomena cancer 0860002543 nongonoko ya Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM makomandela ya amukeli n'wana mingiseri kambe ta sungula hi bula hi le ya politiki loko hi vuya aka tinhlokomhaka ta mahungu ya misava ya awara ya n'we nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimeli ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi Kensel Stene Khalanga Pet Mathebula tinhlokomhaka ta mahungu ya awara ya n'we murhangeri wa nhlangano wa vantshwa wa vandla ra umkhonto wesizwe Bongi Nkosi Khanyile u vula leswaku pfhumba ro famba hi milenge ra vandla leri nga thyiwa Where is my vote walk kusuka eTshwane ku ya eJoni ri ta humelela hi masiku mambirhi kasi tin'wana ti nga kona hi twa leswaku xirho xa le henhla xa swa mindzavisiso eka xiyenge xa Center for African Diplomacy and Leadership eYunivhesiti ya Joni xi vula leswaku ku nga pasisiwi ka mpimanyeto swi nga endla leswaku vanhu van'wana va kumeka va nga kumi hambi ku ri miholo ya vona wanuna u balesele vamakuwa vambirhi va xisati va lova a hi tweni mangu xitalo laha ka awara liya ya n'we Afrika wa vulavula enhlikani tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula loko wo languta sweswiwani eka vandla ra African National Congress leri
ri nga na tivhoti to tala hambi ku le ka GNU sweswiwani ku le ku vulavuriweni ngopfu hi timhaka ta ku swifundza na swifundzatsongo swi le na tibranchi ti le ku ringeteni ku lava vanhu lava va nga ta va yimela ka ti-conference leti nga ta ti ri koho ka ti-region na le ka swifundza sweswo se wun'wana a nge ri na timhaka leti ta ku van'wana va pfa va rhangelela ku fana na maphephahungu ya humesa swilo ya va ya kha ya ringeta ku susumeta mavulavulelo yo karhi ka timhaka ta tipolitiki leswiwani swi va kona endzhaku ka loko ku phephahungu ra sonta ri humese hungu ra ku kombisa ku ku na vulavisisi lebyi byi nge le ku endlekeni byi kongomisiwe eka xandla xa president naswona vulavisisi byolebyo na ku endliwa ka byona byi hetelela byi veka nxungeto ka vumundzuku bya voho hi tlhelo ra timhaka ta swa tipolitiki se ndzawulo ya timhaka ta vululami na nhluvukiso wa ikhonomi na nhluvukiso wa vumbiwa va hetelela va ku a swi ta va swi ri kahle ku languta timhaka ta ku xiyimo lexiwani xa ku vulavuriwa hi timhaka ta ku swi nga ri tani ku le kusuhi na ku va ku hetelela ku hehliwa tatana Paul Mashatile i maendlelo lama hi ku ya hi xinawu ya nga lavekiki loko ri na ku vulavisisi byo endliwa ivi loko munhu a voniwa nandzu ivi a ya khoto a ya tihlamulela hi ndlela yaleyo se swin'wana swa leswi ku endleka hambi sweswi van'wana va humesaka na mahungu ya ku komba ku ku na vanhu va vulavulaka hi ti WhatsApp van'wana va hetelela va rhumela na ti-WhatsApp message ta koho un'wana ni rhumele na WhatsApp message ya kona la a kombisa timhaka ta ku swi koho swilo leswi a ko va na musi ku nga ri na ndelu kambe xivutiso ku ta va ku ri ku loko ku ve switani hi voho va ri vo sungulaka lava ku vulavuriwaka hi voho hi timhaka ta ku va lava ku a mi twangi siku rin'wana kha ku vulavuriwa hi timhaka ta ku tatana Pule Mavi na vo va ta hetelela va ya khoto i va kha swi tsala na le ka Twitter na hina ku swi vula ku hi ta va na vhiki ro tika swinene jikijiki hi mpela hetelela a chajiwa ivi swi hetelela se swi ya khoto hi mpela se laha ku le ku endlekeni ka yini se hi lava n'we mi landzelelaka timhaka ta tipolitiki ta Afrika-Dzonga n'we mi anamisaka miehleketo mi hi pfuna ku twisisa ku nga va kha ku endleka yini hi ta bula na muhleri wa tipolitiki Good Enough Mashego nako hi ku vona ka n'wina ku nga ku ri na van'wana va ringeta ku pfalapfala ku nga heteleli ku va na xiyimo xa ku va ku hetelela ku va hi ndlela leyi swilo swi nga xiswona ke kumbe ku na swin'wana ku hundza kwalani nomboro hi leyi 0860 002 nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM kumbe kandziyisa rito ka 065 744 3911 hi ndlela leyo hi ta hetelela hi twa ku xana hungu hi ku ya hi ku hambanahambana ka tindhawu kwana mi nga koho ri nga va mi kha mi ri hlela kumbe mi ri languta hi tihluri loko hi kha hi languta matshamele ya swilo hi ndlela yoleyo na ngeta nakambe nomboro 0860 002 4543 hi ndlela yaleyo hi twa ku we u angula u ku yini ka mhaka yaleyo i mhaka yin'wana leyi yi nge le ku vulavuriweni swinene ngopfungopfu ka vanhu lava va landzelelaka timhaka ta tipolitiki ta tiko ra hina na vumundzuku bya vandla ra African National Congress hi ndlela yaleyo kumbe lava va vilelaka hi timhaka to toleto xana swa endleka ke ku nawu wu tirhisiwa ku lwa timhaka ta tipolitiki nako loko ri ku swa endleka ku va kha ku lava ku fikeleriwa yini kokwalaho ke nako swikombiso swa koho ku va ku ri swihi i mhaka leyi lava ku twa yona kusuka ka wena 0860 002 543 nangona ku eAfrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM a hi ringeteni loyi a ri muyingiseri wa hina wo sungula nhlekani loyi hi mi amukeleli ka Munghana Lonene FM nhleka khalanga minjhani pfukile papa minjhani a khensa xilo lexi hi xi langutisaka ka mhaka especially ka phati ya leyi nga le ku fumeni hi mhaka ya matimba lawa yi nga na wona ka ku lawula ikhonomi na matimba ya ku endla milawu ka tiko ra hina ra Afrika-Dzonga hi vona ku ri na ku tshukisana na mahlo sometimes swilo leswi pfutisiwa hi vanhu lava kwalaya because loko mi langutisa ka ti-branch ta ANC to tala hi lero loko
mo kumbe ka mi ri kona swilo leswi swi vulavuriwaka lahaya ka solaniwa ka sandaniwa ku fomiwa ti-WhatsApp group ku ri ku va ku ri na ti-WhatsApp group ta mail mara ku na tin'wana ti endliwa ku tlhelo laha vanhu va hlevanaka kona swin'wana na swin'wana i mhaka ya ku vanhu va lava matimba va lava ku tikuma va ri le ka ti-position ta le henhla va ta kota va ta kuma vulawuri bya mali na milawu ya le ka matiko leyi so minkarhi yin'wana swilo leswi vangiwa hi mhaka ya swona swilo swo jelajelana na maendlelo lama nga kwalaya ka ANC. kambe lexi loko ku ve swi na matimu vanhu a va swi voni ku swi ta hetelela xihundla xi huma sake a va swi voni loko ku ri ku u le ku benefiteni hi nkarhi wolowo a wu swi hleketi swilo sweswo because matirhelo ma ANC ku na swo tala leswi swi nyikaku swivutiso swo tala like for example mo langutisa since 1994 ku na vanhu va nga sungula na mfumo lowuya wa Mandela hi 1994 na sweswi loko ku tshika ku endlekala swilo va ha ri ka ti-top list loko ku fanele ku endliwa ku yiwa parliament va tshama va ri ka top list so ma vona maendle mo fana walawo ma create swo tala ma create ti-problem and ka vanhu lava nga le hansi van'wana mi kuma ku va titwa va ri na vuswikoti ku na power hanga because a ku ngheneki ka swin'wana ku pfariwile ku na vanhu lava va tshamaka va ri ka top list swin'wana hi nga voni mara ma va tiva vanhu vo tala ka government ya hina and a ni swi twisisi ku va va nga replaceki na because since 1994 ko va yini xa best lexi va xi endlaka ma swona so swi vanga ku vanhu va va na ndlala ya matimba va lava ku nghena na vona laha so that's why ANC ni nga ku andaka second generation ku fike ku va na mhaka ya ti-faction ti-faction a ti nga ri kona ka ANC loko swa ha sungula mara because ANC since 1994 yi koti ku kuma matimba mo controla mali yo tala swinene ya tiko mi langusa budget ya lembe leri yi fika kwala ka 2.something trillion a lot of leyi controliwaka hi ANC then kambe va swi vona vanhu ku vanhu lava va nga lahaya va hanyisa ku yini vutomi bya vona byi tshamisekile swinene vana hi swona swi vanga ku pfukisiwa ka timhaka na swona swi ka swi nga vuli ku van'wana va hava timistake to tshama ti ri kona mara va pfukisa hi mhaka ya power khale va ri kona van'wana a va sunguli kuve i cini xi endlaku ku munhu a fanele a va ku ze hi fika laha hi vulavulaka hi kutani mina na n'wina hi ku i khale va ri kona laha hikokwalaho ka yini va nga pfivanyizela van'wana hi sweswo ni tiva swin'wana swa ku na swilo swo tala va tivelanaku vanhu vo tele loko sweswi hi mikaku mo ni tivela ku hi le ndhawini yin'we hambi mo endleka hi nyimisusi maswini so hi yona problem yaleyi ya ku a ni yi twisisi mina because i vukhombreli bya njhani byo tshamisa sweswo since 1994 sweswo hi ya ka lembe ra vu 31 leswi munhu wa ha ri le palamende na leswi maswini so swi vanga ndlala hala swi nga foma na ti-rebel movement la tikweni mavona i mhaka ya ku a ku le ku nyizela phela swiphathaphatha leswi fomiwaka i ndlala ya matimba hawa hanga va lava ku fuma na vona vanhu va lava chance ya ku fambisa kumbe va lava chance ya ku va vonakala ku na vona va na vuswikoti mara munhu hi pfuka a nga le ka government since 1994 ende hayi ka yin'wana ti-portfolio a parliament van'wana ti-ministers since 1994 swin'wana a yi tsutsuma ndlela leyi swi ta hi hungutela swo tala nemetirpa enkom 0860002543 nongona ke Afrika wa vulavula hi le ka Mugana Lona FM ni nga sita ka riqingho rin'wana pfumeleni sungula no ndala swihondzovila swa Algeria xipano xa vanhu vanna kungu ro xongo ro tsakisa vaseketeri va vona ekaya loko va nga se teka rendzo ro kongoma eMzansi kasi the Buccaneers va lava ku hlula endleleni ivi va vuya ekaya eOrlando va ta dlayiseta nenge wa vumbirhi lowu hi ntlangu wa nenge wo sungula wa quarter final eka Total Energies CAF Champions League tokota bolo ya manyunyu eAfrika loko MC Alger yi tekatekana na Orlando Pirates hi wa vumbirhi wa ti-1 misoko hi awara ya 9 namadyambu twi eka SABC 1 eka switichi swa SABC Radio na le ka SABC Plus yi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game.
tana na leti nga emiehleketweni ya wena hi twa Afrika wa vulavula. Vari vinyi va makhadi ya SASSA ya gold va nga ta ku ta teka makhadi ya vona yantshwa ya Post Bank Black Card papalata khombo ra ku ka u nga kumi mudende wa wena joyina ku tlula 1.3 wa miliyoni va vaholi va midende lava va kumaka midende ya vona kahle hi ku tirhisa Post Bank Black Card. Ku na tindhawu to tala leti hlawuriweke tiko hinkwaro laha u nga cincaka SASSA Gold Card ra wena u kuma Post Bank Black Card lerintshwa. Dial star 120 star 355 hash ku kuma ndhawu yi le kusuhi na wena. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo Post Bank, your bank. Andlala mavonelo ya wena u chuchekile. Afrika wa vulavula. Ila hi nga kona mingisera umngana lona FM na ku ya Afrika wa vulavula hi ku haxela wona Chicks suka studio 1 masingita mall le Giyani 19 minute ayiseba awara yan'we mahungu ya misava na tatana hlulani Fanuel Magayi. Sa amukele non'wana mingiseri lo nhleka aye man Epokelo. efokele ngobona man Epokelo. Ela kuma ya organization le ya ina lewa. ya Mateba timaka to mela ka organization ya ina etatika eku lesinga ko imhaka ya ku fanele I supporta mani. Loko nga support mani next time ita ku kuma. Eku loko mo languta imhaka ya deputy president ai mhaka ya namuntlha khale karhi ku vulavuriwa hi yona ku deputy president leswiya deputy president na leswiwani mara eku a va na mhaka yo khomeka yi gcina mhaka ko yi vulavula hi KL se sweswiwa a ni ri ti-branch ta ANC ni vulavula ni secretary ya branch mina kumoxetini ti-branch ta ANC hi ti lunghisela ku ya ta regional conference from regional conference ku ta va provincial conference going to national conference so a ni ri our SD va na nkingha ya ku loko va nga ku a ni na vona se va swi navela ku va faneke va president leswi loko hinkwaswo i mhaka ya ku na mina ni lava ku nghena so loko va vona wena I ta fika I va disturba ene ku na nyana swin'wanyani va swi tivela ku nyana hi wena I ta tirhiwa ku vava ngopfu se ti le ku vuyeni Khalanga ti le ku vuyeni swinene ngopfu kambe ku ve ku kha ku la ku fikeleriweni hi ku sweswiwani ni vona holobye Mamoloko Khubai va hetelela va teka xiboho xo ntsontswa ya pfula nandzu ka n'wina mi ngo famba mi hangalasa ku hina hi la ku khoma munhu hina hi la ku ndla yini ndlela a swi ngo to vanga swin'wana na sweswo hi ku van'wani va le ku humeseni vumbhoni van'wani va humesa swinepe swa ti-WhatsApp leti ti a ti kha ti famba ku hi ta tirhisa phephahungu leri na leri sweswo leswi ko va ku bangiwa manyala loko mo languta mhaka ya minister in the presidency Mani Charity a ni ri a ku ri na mahungu ya ku ve va ri a ku ri 6 manage a le kaya le humaka ko ku na timali leti va nga ti dya ta ku ringana timiliyoni mhaka ko yi vulavuriwa yi tlhelela kokwalano ku vele kwina ni vele kusuhana na president mara loko a ko va munhu un'wanyani ni mi byela ntiyiso wa ku hambi ku na protection na yintsongo a nga ta yi kuma ingi a zele a va byeriwa ku na ku na step aside and step aside leswo loko ku wa xi languta vanhu vo tala va khumbeka ngopfu hambi vo va SD va khumbeka ka swin'wana mara a ku na leyi nga ze yi va amakona mhaka ku a ni ri va le kusuhani na president a hi mhaka ya ku va ri kusuhi na president a hi mhaka ya ku a va se chajiwa a ni mhaka yikulu yi le ka ku charger leswi fambelanaka na step aside hambiloko veni vo ku charger u nga chajiwa u nga chajiwa swo fana loko I ri kusuhani na vona I va supporta a ku na leyi nga ta ze ya kona yi ta vulavuriwa swi swi helela moyeni mara loko veni a wu va support a wayeni van'wana mani I ta tlela na le jele I ta tlela na le jele I ringetile ku va protector a va endlani our former speaker va gcina va n'wi endla yini va n'wi komba ku yini hi ownaku lani a ku na leswi nga ta ze u xi endla
so swona ku helele kwini vo na ku vaze va speakera xa tiko maybe na vona va ha swi tivi xa palamende maybe na vona se va rivala va ha swi tivi ma-comrade va ta dila hi wena ntsena loko i nga pfumelelani na vona loko i pfumelela hawa a ku na nchumu lexi nga ta ze xi endleka hambi vo va ku vele i kumeke ri na timiliyoni ti tshame henhla ka nhloko ntsena loko veni i pfumelelana va ta endla xoko va ku pfala pala Let me tell you this. swona Eko sis. Ay! Ya, va tena mhaka yin'wana ve ri hambi wo kumeka ri na mamiliyoni ma tshama henhla ka nhloko loko ku ve wa ha famba na vona va nge pfuki ma-comrade va ku jikerile kambe loko vo wa i nga ha fambi na vona a ritsi khari wena a hi hundzeni laha hi ta vuya hi teka rin'wana riqingho ka 0860 00254. Shoprite yi ku nyika mixavo ya le hansi paseka leyi leswaku u ta tiphina hi Easter egg hunt leyikulu swakudya swo tala leswi nga na nyama yo tala ku n'wayitela loku nga heriki na ku hlayisa mali yo tala swinene eka mbukto yo fana na ti-50 mil timbirhi ta ti-shield roll on hi 40 rand ntsena na 100 mil ya Colgate toothpaste ya regular kumbe herbal hi 21.99 yin'we yi kumeka ku fikela hi ti-6 ta April endla paseka yi va yikulu hi mixavo ya hina ya le hansi ntsena eka Shoprite mixavo ya le hansi leyi u nga yi tshembaka minkarhi hinkwayo. masanda wana va khome nkunguhato wa mangatsila wo hlula ntlangu ekaya hikuva va swi tiva leswaku swi nge olovi loko va endzela n'wi en'walungu kambe xivandzana xa afrika xi lava ku kombeta leswaku hikwalaho ka yini va vitaniwa the smiling one lowu i ntlangu wa nengo sungulo wa Total Energy Staff Champions League u nga hundziwi ntlangu lowo nyanyula wa bolo ya afrika exikarhi ka Mamelodi Sundowns na Esperance de Tunis hi wavumbirhi wa siku ro sungula ri Dzivamisoko hi hafu kupile awara ya 2 twi eka SABC Sport eka DTT Channel 4 SABC 1 na le ka switichi swa SABC Radio na le ka SABC Plus hi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. Hambi ku ri mhaka ya CCMA xiphiqo xa makhaniki ku tsarisiwa ka vito swi nga fanelangi Clientele Legal Plan ya fikeleleka naswona u kuma vukorhokeri bya nawu byo fikeka 670,000 rand hi lembe hi khavara timhaka ta wena n'winyi vugevenga na swa ntirho magqweta ya hina hi ta ku seketela 24 tiawara hi siku SMS munghana eka 43971 Clientele General i FSPL nawini na muphakeri wa ndzindzakhombo lowu nga riki wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo. Girito eka lava va ri pfumalaka Afrika wa vulavula. Ile ka Munghana Lonene FM komandele ka ku haxela twi Xitsonga xa nhlalukiso wo sungula mixero Munghana Lonene FM i khume timinete ntsena ku nga se ba awara ya khume nharhu mi ri yini ma-comrade mi ri phephahungu loko ri humesa mhaka liya a ri ndlela yini a ri ndlela ku vanhu va ta vheva ku deputy president victim kumbe a ro ndlela ku n'wina mi lavi swi hleketaku mi vha mi swi tshika kahle ku va ka ku endleka yini a hi ku timingisero wa mina 0860 00254 a hi amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani inkomo khalanga njhani mbuto mina hi pfukile n'wina minjhani no hi hlayisekeni swinene khalanga a ni la ku ta khoma leyi ya deputy president Paul Mashatile ne ya khalanga a ni la ku sungula hi ku mi tsundzuxa hi marito lama nga tshama ma vula hi manana Bathabile Dlamini loko va ku all of us in the ANC have our smaller than skeletons. Yes. Ni nyika background leyiwani hi ku loko mo langutisa hi ku ya hi matirhelo ya vandla ra ANC depending hi ku ya hi ku i yime sayitini rini eka the factional configuration within the ANC i nga tikuma i va i ri na manyala mo tala i va i ri na skeleton swo tala kambe loko ku ri hi ku i yime sayitini leri nga right hi nkarhi walowo sayiti leri va ku ri karhi kota ku controla the law enforcement apparatus swa olova ku va i tikuma i va i karhi i sirheleleka ku va i voko ra nawu ri sungula ku va ri karhi tirha na wena kambe loko wo tikuma i ri on the other side hi kona hi vonaku the law enforcement agencies ti sungula ku va ti karhi ti endla movement wo karhi hi ku loko mo langutisa deputy president Mashatile hi vonile minkarhini yo tala mi kuma ku maphephahungu lama mahelo ya vhiki va karhi va humesa switori leswi fambisanaka ngopfu
na ku va kumeka va ri linki ngopfu na timhaka ta corruption na swin'wana na swin'wana swo yelana na sweswo kambe i timhaka leti at the moment ni nga ta ka ni nga koti ku vulavula hi tona ni ku swi na ntiyiso ku fika kwini kambe i khale nyana hi va hi karhi hi swi vona swo fana sweswo so two things can be true at the same time nga swi ri na ntiyiso ku deputy president swi koho swin'wanyana leswi va nga swi endlangi kahle leswi swi kumeka swi va linka ngopfu na the corrupt practices kambe ku tlha ku va ku ri na liya yin'wanyana ya sayiti ra tipolitiki ku i munhu loyi a langutekaku ku hi yena the heir apparent kumbe loyi a fanaka a khoma xinhongani loko president Ramaphosa va huma laha so sweswo swa va expose ku va tikuma va karhi va attackiwa hi van'wanyani from within the ANC lava nga tsakiki hi vona kumbe lava nga tsakeli ku vona deputy president Paul Mashatile va tikuma va karhi va teka xinhongani hi xiya ku ya mahlweni muhaxi kuve mingiseri ene tlhelo rona mi nga ta na rona nkoka ngopfu ku nga va na mintiyiso yaleyo mimbirhi kambe ke a hi languteni leswimbirhi se swi endlekaka sweswiwani phephahungu ri humese xitori holobye kumbe ndzawulo yi pfula nandzu se kona ke ku va kha ku la ku ringanisiwa yini la swi tala ku tirha hi ndlela yaleyo khalanga because loko mo langutisa ni twe loko mi kha mi introduce topic leyiwani mi kha mi kombisa ku loko swi za swi ripotiwa hi ndlela yaleyo ti-chances ta ku swilo leswi a swi na ntiyiso ti tshama ti ri henhla ngopfu so vamaphephahungu hi minkarhi yo tala hi vo lava hi pfulaka nyana matihlo ku va hi kota ku vona ku hi nga expecta yini eka tipolitiki ka vhiki leri ngheniwaka roho kumbe eka nkarhi wo karhi and so on swi tala ku va swi kha swi tirha hi ndlela yaleyo because na loko mo langutisa with the example ya khale ka xipikara xa palamende no ziwa Mathusha Nyankula before va ta chajiwa officially already a hi va hi ka hi swi twa ka maphephahungu mo hlayahlaya ku ku na that possibility ya ku va ta tikuma va karhi va chajiwa kambe mi nga rivali like I was saying ku vanhu lava vo tala va voho va ri na swoho swilo swo karhi swikeleteni leswiwa leswi ngo lo kumeka swi va swi fihlekini hi nkarhi walowo because va ri sayitini leri nga kahle hi sayiti ra swa tipolitiki va ri sayitini leri va ku ri karhi controller the state machinery ri va ri karhi controller the law enforcement agencies and so on so hi yo mhaka mi kuma ku tshama ku va ku ri na debate yaleyaku ku fane ku depoliticiziwa your law enforcement agencies swiyenge swo fana va the Hawks the NPA crime intelligence and so on i swiyengeyenge leswi mi kuma ku swi na tipolitiki ngopfu ndzeni ka swoho leriya ra ku minkarhi yo tala vanhu va chajiwa ngopfu hi ku ya hi ku eka swa tipolitiki va yime sayitini rini ku nga ri ngopfu hi mhaka ya ku i nkarhi wa right ku va vanhu valava va fanele va chajiwa khalani nemetweni botami nemetweni na khensa swinene tlhelo leri mi nga ta na rona khensa mina khalanga inkosi inkomo khensa swinene no inkomo akhensa nangume hi kawanyeta kama msiritana ya mkele nungwani mingiseri loyi itwa ku iri yiri ka 0860002543 loko ri ko Afrika wa vulavula hi le ka Munghana Lonene FM hi tlhelo mavatwa hi swo hi lava ku swona leswi mingiseri wa mehe ku loko mi kha mi fika mi anamisa miehleketo hi ndlela yaleyo mi nga languti hi tlhelo rin'wani mi nga languti hi tlhelo rin'we mbatwili va hina vo le ku ene hinkwenu n'wina mi nga nghena ni mi twile ku a mi swi welaweli swilo leswi mi vulavula swilo leswi mi swi twisisaka mi swi tivaka ku endleka hina khensa swinene a hi amukeleni n'wana mingiseri hi na 5 timinete yi nga se ba awara yan'we kwala ka Munghana Lonene FM enhlekani hayi kambe ni nga va ni chuhise munhu laya loko ni ku hayi mina no swi tiva ku vanhu lava cindana va nghenisaka lava va kha va anamisa miehleketo se a ni tshembi ku ni nga va ni kha ni chuhisa wun'wana kambe hambiswiritano u nga kandziyisa na rito ka 0665744391 hi ndlela yaleyo hi ta kota ku twa tlhelo ra wena ra mhaka hi ndlela yaleyo 0860002543 yaleyo mhaka leyi nge le ku endlekeni ka tipolitiki ta vandla ra African National Congress sweswiwani ku nga va kha ku lava ku fikeleriwa yini hi ndlela leya ku nga va kha ku lava ta ku loko ku ri ku na wun'wana a lava ku ya fika ku machajiwa deputy president van'wana va ku hi swi vonini ha swi tiva ku tirhisiwa matsundzuka leswi nga humelela loko khale ka president va hetelela va huma parliament ku endleke yini kambe hi amukele n'wana mingiseri loyi nhlekani mi amukeleli ka Munghana Lonene khalanga papa mina mpfukeli hi pfukela khensa swinene ku mi bela riqingho papa hi ngo vona
nkuna mabutana la khokho la. Inkomo papa. Mani la ungena ka lengwane mara muhumerisi usiko utaba utolikhomela. Ala ngena ka le ya Prince na Penipeni. Kalanga warko. Ningisela n'wina kahle la ku twa kahle mhlamusela mabutana. Ndzi hlamusela yale yako vanhu lava va exikolweni va nga dyondzanga kahle vele eminawini va nga endleli minawu swi hoxeke ngopfu leswi swa ku hi rhangela hi vanhu va ka va nga yangi xikolweni vana va hi va dyondzisa yini hi ku by the way na me ni mudyondzisi vana va hi se va lahlekile mhaka swa ku va landzelela swa ku va nga ya ka politiki va nga yangi xikolweni hi ri tiko hi ya kwihi kalani hi ya kwini hi ri tiko a swi vanhu lava va hi va votelaka ene mavhotini ya hehe ku lava hi swi hambanisa swa ku a hi voteli munhu eka mavhotini ya hehe ka IEC hi voteli party se vo va ya teka vanhu lava va faka kwale palamende leyi kambe mhaka leyi na mitwa leswi mi swi vulaka kambe mhaka leyi hi nga ka yona sweswi yi ri loko mo languta namuntlha leswi swi hi vulavulaka hi swona swi komba kahle ku ku hume phephahungu ri vika xiviko xi ri nga veka xona mayelana na vumundzuku bya xandla xa president ya ANC ivi holobye va ya pfula nandzu hi laha hi nga kona namuntlha la n'we mi ri yini kwalaho ndi yima na swona ka leswiya va nga swi vula ku ni khomi leti a nga nghena a vula swa ku hinkwerhi smallanyana skeleton hi na xona vanhu lava va nga ni smallanyana skeleton a va humi a va khomiwi kambe loko ku ve hinkwavo ke a ni veri hinkwavo va na ti-smallanyana skeleton se loko vo fanele va huma swi vula ku humi hinkwavo phela hinkwavo vutete hinkwavo a ni n'wina mi ri mapfumela leswi nga vulavuriwa hi mhani va Thabile Dlamini ku hinkwavo va na ti-smallanyana skeleton ndza pfumela se loko ku ri ku hinkwavo kasi hinkwavo yi vula yini yi vula hinkwavo mara ekalanga vanhu lava loko a va huma hi tele phela yo kala hi nga tshindzeli ka swilo leswiya laha mara hi tele ene lexi ndlaku mi nga tshineli lexi ndlaku mi nga tshineli mhaka ku mi vona lava nga na ti-smallanyana skeletons va ha ri koho kwala ndzeni me kalanga ni a ndzi ri le ka phati liya ndo yi sapota ndza nga ri ka yona la eni loko va ku hinkwenu ka swi lava hi ku nyika loko u yale ku teka va ri hayi a wu khombreti ra yini nemetweli papa yimani kuma mahungu ya misava ni kheseri swinene tlhelo rero mi nga ta na rona mavutani okay vafambisa sweswo mavutana ehenhla ka nhloko ya awara ya n'we hi kumeni mahungu ya misava loko hi vuya mahungu ya misava hi ta tlanga ti-voice note ta n'we handla ka sweswo hi bula na good enough maxixi ta hi pfuna ku andlala mhaka le kantswa hlulani fanuel magayisa hi loyi nhlekani munghana lonene FM u tiyimiserile ku kaxila minongonoko leyi nga voyameliki etlhelo ro karhi hi amukela mavonelo hinkwawo hi ku hambanahambana ka wona kambe mavonelo ya lava hoxaka xandle ka minongonoko i mavonelo ya vona vinyi ku nga ri ya munghana lonene FM kumbe vatirhi va xitichi lexi munghana lonene FM makombandlela butpat ku hava ndili lowu pfurhaku ku ri hava musi maveri lama ma sungulaka ku khubumeta xandla xa president wa hina ma humesiwa hi vona macomrade lamawani a ku na van'wanyani macomrade ma ANC se va languse 2027 sweswiwani a ku na swin'wanyani i mhaka yo dyela ntsena ku loyiwani se hi la ku ta n'wi humesa ku na loyi se va nga ku n'wi groomeni or va nga ku n'wi lunghiseni ku i fanele a ya nghena ka xitulu lexiya ku ri va ta kota ku dya hi ku maybe va swi vona ka a ve le ku dyeni ngopfungopfu hala Gauteng swi nga va swi kha swi suka swi ri hala Gauteng hi kuma va vona vanhu vo njhe vo panyaza hi vanhu vo lava ku tirhela etiko i vanhu vo lava ku dya ma n'wi vona na n'wina since a ri premier ku se
i bumbule njhani or u nyuhele njhani Buddha o va ku dyeni mara ntirho lowu a nga ku tirheni a hi loko u voneni mara munhu hi luya wa kha wa kukumuka ya mahlweni se mi ta ku yini sweswiwani vaxumi Khalanga mina Mbekwa Khalanga leswi endlaku leswaku ku sungula ku jikajika papa ra ntima laha ka xandla xa president i ku va ku laha ka ANC ku na mitlawa yo hambanahambana ene vanhu lava sweswi ku nga vona lava karhi va yimaku le ndhaku le mara va karhi va sindzisa leswaku ku na timhaka to karhi ehenhla ka xandla xa president i ku va ku xandla xa president hi yena lowu faneleke a fanela ku khoma xinhongani sweswi a va president wa tiko kambe ku ya hi ku tinxaka letin'wani hi tin'wani leti ti nga swi twisiseki leswaku a va yena loyi a faneleke ku va a va president hikwalaho mi kumaku ku le ku tirhisiweni ka mahungu le tlhelo vamaphepha va kha va humesa timhaka to karhi na to karhi leti karhi ti nga langutana na yena xikongomelonkulu i ku va ku va lwela ku a nga pfuki a tshame laha ka xitulu xa vupresidente inkomu Clientele Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara ti katsa mbuyelo wa grosa vutleketli na ku pfuriwa ka maribye u nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we kuma kurhula ka miehleketo namuntlha SMS munghana eka 48044 Clientele Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense swipimelo swa kumeka online ku tirha tihakelo ta ntolovelo Dambi ritswa danza se hi langutana na ku cinca ka maxelo naswona leswi swi khumba miganga ya hina kambe Afrika-Dzonga ri na kungu macincelo lama nga na vululami kumbe just transition Komishini ya maxelo ya president leyi rhangeriweke hi President Cyril Ramaphosa yi lwela ku fikelela ikhonomi ya nthyakiso wa mbangu lowu hungutekeke leyi tiyiselaka ntikelo lowu tisiwaka hi maxelo na ku hunguta nthakiso loko hi ri karhi hi tumbuluxa mintirho vutshila na nseketelo wa vaaki hi ku vekisa eka vumaki lebyi nga thyakisiki mbangu na energy leyi tengeke hi nga ka tindhawu letinene ta vanhu hinkwavo ntirho wu sungula hi mabula ya le rivaleni exikarhi ka mfumo mabindzu na miganga nkarhi wu fikile hoxa xandla #ClimateActionNow #JustTransitionSA hungu leri ri tisiwa eka n'wina hi GCIS Dumba na mina na Beji Funk Ike Ngobeni petrol mara Afrika-Dzonga ni tshama ni twa ku ve kumbexani yi chike hi 5 rand kumbexani hi pondo na 10 yo chika hi half koroni masiku lama hinkwawo ayi timhaka ta kona 2 to 3 musumbuluku ku fika ravuntlhanu eka Munghana Lonene FM Magombandlela la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Ntiyiso mingisela Munghana Lonene FM kesilo swinene n'wina mi nga kota ku va mi tisela ti-voice notes hi ndlela leyi xiphemu xa vumbirhi lexi yanakona ku Afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM ku haxela wona twi kusuka la New Studio 1 hi le Masingeta Mall hi laha hi nga kona hi le Giyani hi ndlela yaleyo ku tisela nongonoko Afrika wa vulavula kasi ke namuntlha mingiseri timhaka tanihi sweswi hi nga vulavula ha toho mi va twile vayingiseri va kha va tisa matitwelo eka mhaka leyi a hi bula hi yona ngopfungopfu loko hi kha hi languta ka timhaka leti ti khumbaka xandla xa president na maphephahungu na holobye wa ndzawulo leyi ya timhaka ta vululami na nhluvukiso wa vumbiwa lava va vulavula hi timhaka ta ku hayi kumbexani tsondzo hi pfula nandzu kahle ku endleka hina hi rambeni muhleri wa tipolitiki laha nga ta hi pfuna ku twisisa mhaka leyi kantswa hi amukela Good Enough Mashego ni hlekani mi amukerile ka Munghana Lonene FM i nhlekani brapet na vayingiseri va Afrika wa vulavula minjhani evokele minjhani na hayi na mina pfukile na wona khensa swinene mani loko ni vona headline liya aka Sunday World a ni ku kumbexani i mhaka ya ku kuna un'wana a nge heyi tshihambana na timhaka leti kambe swi tikomba nga timhaka leyi kule ku tlula leswi mali hleketa swoho mi vona yini n'we tanihi muhleri loko xiyimo xi tetani ndzawulo ya mamulo ku khubayi nayo yi pfule nandzu kule ku endlekeni ka yini brapet laha ku laveka i tsundzuka ndzhaku katsongonyana ngopfungopfu ndzhaku i lembe ra 2007 na ku ri before 2007 ku ve na mhaka yin'wanyana lava hlayaka maphephabhuku va ta tiva va ta tiva a va ku yi browse mode report ku ve na report yin'wanyana nkarhi wa Billy Masitla leyi endleke leswaku Billy Masitla a caciwa ka State Security Agency nkarhi leyi va ku National Intelligence Agent hi ku ri tatana Mbeki u vulavule nkarhi leyi ku humelele timhaka ta ku ri a ku na vanhu lava a va lava
ku muthopula ka position ya ye e vulavula hi vito ra Cyril Ramaphosa hi vito ra Thoko Sekgwale loko ndzi ka kahle na Saki Maqozoma i lembe leri endzhaku kwalaho kwa va na investigation kwa kumeka leswaku a ku nga na mhaka ya ku fana na leyo ku na vanhu lava sunguleke ku tsalatsala swilo va swi fambisa va swi endla ku ri loko swi hlaya ta ku kumbe i ntiyiso kasi a ku na ntiyiso kwalaho so ku ve na mhaka ya Browsmore ku ve na mhaka tin'wanyana i before 2007 loko ku yiwa le Polokwane so loko u yingisela leswi swi endleke endzhaku ka ku ri tatana swa ku ri Mhaka Nkosi Dlamini Zuma a loser ti-election nhlawulo wa ANC ku ve na mhaka ku ri ku na mali ya ku ringana 32 million ya ku ri va ku yiviwile le ka state security ku vulavula leswaku mali leyi yi ve yi tirhisiwa ka campaign ya Mhaka Nkosi Dlamini Zuma loko u yingisela nkarhi leyi va vulavula va ANC ku na tape yin'wanyana ya leak ku ri Cyril Ramaphosa a ku loko se ta vulavula ku ri mani u hakeliwe mani ku ri a fambisa nhlawulo ku ta huma na mhaka ya mali ya SSA leswi ndzi vulaka kwalaho ku ri hi lembe leriya Cyril Ramaphosa endzhaku ka July ka July 2020 a ta vulavula ku ri u ta teka State Security Agency a se faka ka presidency ku ve na vanhu va ku tala ngopfu va vulavulaka leswaku loko swi ri le ka presidency ku ta va na abuse ya State Security Agency swa tirhisiwa ku endla ntirho wa ku ri a swi fanelanga swi endla wona so leswi swi vonaka swi humelela tolo ka Sunday World swi fambisana kahle na leswaku ri vanhu a va chava so ngopfu ku ri loko u teka State Security Agency u yi nyike Mhaka Nchaveni yela fambisaka sweswi la ku ri report ka yele ka presidency swi nga endleki ku ri loko ku yiwa ka nhlawulo wa ANC wa vurhangeri ku nga vi na abuse ya ti-resources toleto hi ku ri swi vona ti-abuseiwa i nkarhi wa Jacob Zuma hi swi vona ti-abuseiwa i nkarhi wa Thabo Mbeki so leswi swi vonaka swi endleka kwalaho ku ri swi tikomba ku ri ku na ku abuse ka ti-resources ta state security i vanhu lava lavaka ku ri va ta succeeda Cyril Ramaphosa i 2027 ka ANC so swi komba ku ri leswi swi vulavuleka kumbe report leyi humisiweke i dokodela Sikili Mufamadi ya ku ri ku laveka ku va na ti-changes ka state security a swi endliwanga ti-changes letiya so sweswi hi vona State Security Agency swi tirhisiwa futhi ka mhaka yin'wanyana ya ku fambisana na vurhangeri va ANC kambe loko swi ze swi tirhisiwa maphephahungu ku va ka ku lava ku fikeleriwa yini hikuva a ni ngo a swi to tirhisiwa ivi loko ku ri ku munhu wa chajiwa loko a voniwa nandzu kumbe loko a step aside kambe hikokwalaho ka yini swi fanele swi sungula swi ya jika ka newspaper yi endla leswaku swilo swi va na hi xilungu va ku na legitimacy ku ri munhu swiwa swa nkoka loko munhu a hlaya swilo ka paper book masiku lawa loko u hlaya ka Facebook kumbe ka social media u hlaya headline ntsena se ku herile ku na ku ri ta hlaya swin'wanyana so leswi swi komba ku ri loko u langutana le ndzhaku loko u lava ku endla campaign u tirhisa ti-State Security Agency kumbe ti-NIA ku laveka ku va na munhu wa paper book la ka vanhu lava tirhisaka leswaku swilo leswi swi ta humelela rivaleni vanhu va ta sungula ku vulavula ku ri munhu loyi a nga faneliwanga ku ri a ta va murhangeri leyi endle swilo so that's why ndi kume loko ni hlaya ti-WhatsApp messages ti-yini ku vulavula hi vanhu va maphepha buku vanhu va ku tsala ka maphepha buku na ku ri mani ya court u ya le police station book na a ta pfula case ndzi vona leswaku ku na ntlangu lowukulu ngopfu lowu endlekaka wa ku ri hina vanhu va ku tala va wu voni mara u fambisana kahle na leswi swi humeka maphepha vhiki leri hundzeke mavhiki mambirhi la hundzeke swa ku ri Mhaka Nchaveni ku na vanhu laha a nga laveki ku ri va ta contesta vurhangeri va ANC 2027 ku ri ku na leswi a swi endlaka ku fambisana so leswi swa ku huma tolo swi hlangana kahle ni swa mavhiki mambirhi laha hundzeke ku ri sweswi se ku na mavito ya vanhu lava tala ngopfu hi ku ri loko hi vulavula la Brapet na ku vulavula ku ri munhu wa ku fana na Lamula kumbe ku ta va yela ta succeeda Cyril Ramaphosa mara sweswi swi vonakala ku ri ku na vanhu lava nga laveki ku ri swilo swi famba hi ndlela leyi Cyril Ramaphosa lavaka famba hi so ene vanhu lava loko o languta ku na ti-journalist laha ka Mhaka loko u vona ku na ti-journalist ku na ti-message ta ku leaka swilo swa ku ta ku byela ku ri ku na vanhu lava na ti-skills ta ku tiva ku leakisa swilo vanhu va ku tiva ku manipulata vanhu va ku tsala maphepha
kasi swi cince kwihi good enough hi ku hina hi tiva ku loko sweswiwani munhu a za va deputy president i ya va president swi fika swi cinca kwihi laha swi hetelela swi languteka ongeta a swa ha tiveki kahle ku yini andri brapet phela hina i ta ku tiva leswaku deputy u ta va president mara ku na la swi tswarileke koho phela loko ya ka constitution ANC ku na la va swi tsareke koho ku ri deputy president ku laveka ku ta va ye president constitution ANC i ri munhu un'wana na un'wanyana lungu rin'wana na un'wanyana loko ri lava ku contesta position va swi kota ku contest so Paul Mashatile i deputy president ya ANC sweswi loko ku nga na conference loko ku fikiwa ka conference ya ANC xa ku sungula ku dissolve NEC because NEC yi fambisa ANC if you look back between conferences loko ku nga na conference ila fambisa ka ANC loko afika conference va dissolve NEC akuna Paul Mashatile wa deputy akuna Ted Kalanga wa secretary good enough Mashego wa ku khoma timali loko va ri le conference ni vanhu hinkwavo va lingana so let's go back ku ri akuna munhu la ta kume swi boha ku ri ni ta va president swi ku boha yini ku ri loko va ri le conference akuna NEC ku fambi kuna committee le va yi hlawula ku ri i fambisa conference so loko o languta ndzhaku le mhaka leyi i sungule ku moxakala la ni vulavuleke koho ku ri i 2007 ku ri vana va vulavula ku ri Jacob Zuma fanele ku va ye enkarhi endzhaku ka Thabo Mbeki mara hinkwerhu ya swi tiva ku ri loko Thabo Mbeki a le a nga lavi ku ri Jacob Zuma ku ta va ye le munhu a ta succeeda a ku na Phumzile Mlambo Ngcuka a lava ku ri Phumzile Mlambo Ngcuka ku ta va ye munhu a ta va president so ene argument ya Mbeki i nkarhi loyi a yi twakala kahle ku ri a ku na la ku tsariweke ko a ku na constitution ya ANC leyi vulavulaka ku ri deputy ku fanele ku va ye la ta va president because if a swi ri tano after koma ku na le ndzhaku le endzhaku ka ku ri ku ta va na Mandela Sisulu a fanele ku va ye president ya ANC mara hi vonile ku ri loko ku fikiwa mafikeng yi ku ve Thabo Mbeki loko ri a va president ya ANC a yi vonanga ku ri munhu a ku fana na Sisulu ku ve president ya ANC so i leswi swi endlaka ku ri sweswi swi va na mhakanyana ku ri Paul Mashatile ku na vanhu va ku tala ngopfu a va milavi ku na swilo swa ku tala hinkwerhu ya tsundzuka ku ri before conference ya 2022 mhaka ya yena Edwin Sodi a yi tele ngopfu ka maphephahungu mara sweswi a ku na munhu vulavulaka swa ku tala ngopfu a nga vulavulaka swa ku tala na mhaka ya Sodi so ku ve na mhaka ya ti-bodyguard ta yena ku ve na mhaka ya Khanyelisha hi lembe leri i nkarhi wa January 8 so ku na swilo swa ku tala swa ku biha swa ku ri loko o vutisa munhu la ndlela ni ta ku byela ku ri a hi munhu loyi na swikandala swa ku tala ngopfu loko a na swikandala a ri deputy ya president so tsundzuka loko se a ri president ku swi ta va swi ri njhani so sweswi munhu a nga vulavula ku ri swa ku tala leswi endlekaka ka Paul Mashatile swi fambisana na vanhu va ku ri a va lavi ya khoma mara na koho a ku na laha ku tsariweke koho ku ri vhele ku fanele ku va yena vanhu va ku fana na Lamula na Kubai vanhu va ku ri vatsongonyana va nga swi kota ku contest na Mbalweni a nga swi kota ku contest loko a lava ku ri a ta va president ya ANC se loko sweswiwani xiyimo xi te tani xi nga va xi kha xi vula ku yini xi vula ku sweswiwani president kumbe xandla xa president vana leswi va nga swi endlaka ku sivela xiyimo lexiwani kumbe ku angula ku hlamula ka xiyimo lexi kumbe vo timiyelela va languta na swo president lava nga ko sweswi va va na ku tsakela njhani ka loyi a nga ta va siva hi ku vo va ta va hetile swa vona Rapet la ku na problem yin'wana ka ANC ngopfu that's why masiku la ANC ta khoma ti-conference ta khoma ti-meeting ta ku tala yi nga heti sweswi namuntlha i minute leri i hour leri loko i vulavula ku na mhaka ya budget ya ku ri ku laveka ANC mfumo ta phasa budget hi swi vonile ku ri ANC a yi vulavula ku ri yi ta tirhisana na EFF kumbe na mani ku phasa budget vhiki leri ri hela a ku vulavula ku ri no GNU swi tikomba ku ri masiku ya herile namuntlha swi twakala ku ri ku ta va na meeting la ku ta announce koho ku ri ti-ANC va pfumeraneliwe ku ri va ta fambisa swilo njhani ka mhaka ya budget leswi swi endlaka ka ANC sweswi i mhaka ya ku ri ANC i 2029 i ta fambisa swilo njhani kumbe i 2027 dzaka conference swilo ta famba njhani so munhu wa ku fana na Paul Mashatile i munhu wa ku ri u nge vulavuli ku ri u tiva ku ri loko a nga hlula hi 2027 u ta endla yini i mhaka ya GNU ene leswi endlaka ku ri ndzi vulavula hi mhaka ya sweswi ya namuntlha minute ya hora leyi i ku ri loko GNU hela swi ta va swi nyike vanhu va ku fana na vo Donald Trump matimba a ku ri loko a ku se ni lava ku endla ti-sanction u ta kuma ku na vo DA ya le handle va ku ya vhele ku laveka ti-sanction ku ri va nge vi part ya government sweswi loko
ANC pfumela na vona namuntlha ku nge vi mhaka ku ri kumbe va pfumarenile hi mhaka ya 0.5%, ku ta va ku ri mhaka ku ri ANC yi swi vonile ku ri yi nge swi koti ku rhangera Afrika-Dzonga i nga rhangeri na DA. So vanhu va ku fana na Paul Mashatile Cyril Ramaphosa a nga swi tivi kahle, wa tiva kumbe ku ri loko 2027 yi ba ku famba conference-ini Paul Mashatile a humelela, leswi endleka 2028 ku ri tatwa vanhu va ku laveka ANC tirhisana na EFF, tirhisana na MK Party, and loko swi endleka swo tano swi ta komba ku ri la vanhu va vula ku ri i ti-investor kumbe ti-sanction ti ta va koho, i ku ri ntiyiso leyi faneke yi twisisa i ku ri vo DA i ti-insurance hi vulavule khale ku ri leswi hi ku GNU kahlekahle a hi politiki i xilungu va ku i business transaction. So mara a ku na munhu la tivaka ku ri EFF na MK Party va ta twisisa hi 2028 loko munhu a ku fana na Paul Mashatile a hlula ku ri leswi business kumbe va ta lava ku ri va swi endla hi ideology va ku no DA yi nga huma, loko yi huma kuma ku ri loko ka 2029 ku ta va ku nga swilo swi nga fambi kahle. So leswi i balancing act ya ku ri Afrika-Dzonga i ta kula 2027, 2026, 2027, 2028, 2029 kumbe i ta hluleka swilo swi ta biya swa le mahlweni kumbe njhani na. Hayi se van'wani loko hi kha hi hetisela good enough van'wani va ri leswiwani swa ha to va koho anakeni manana Bathabile Dlamini va vurile ku vo tala laha ka African National Congress va na tisimolanyana skeleton ku nga va ku ri ku sungula ka swihuhuri leswi swi nga ta va kona ku sukusela sweswi ku ya ka the next conference ya ANC na koho loko swi va tani swi vula yini hi ti-elections leti taku ta 2026 ta local government loko ri ku vo va ta ya mahlweni va kha va tlhotlhatlhotlhana ku ka ku lulamiseriwa conference ya ku hlawula vurhangeri ya vo 56. ti-little skeleton na ti-bigger skeleton ti ta humelela sweswi se ti-skeleton swi humile swa nchaveni swa le Phalaborwa. So hi tiva ti-skeleton ta Paul Mashatile ku na letinkulu ku na letitsongo. Ti-skeleton ti ta humela ku ta humela ti-skeleton ta Mbalula nkarhi leyi a ri le ka police a ri minister of police kumbe a ri le ka sport, ku ta humela ti-skeleton ta Lamula nkarhi leyi a ri lawyer la a endla a tirha la law firm ya yi tirha swin'wanyana swa ti-land swa ti-title deed, ku ta humela ti-skeleton ta ku tala ngopfu hi mhaka ku ri Bathabile Dlamini a vulavula ntiyiso loko a ku hinkwavo va na ti-little skeleton. So leswi kombaka ku ri a ku na munhu loyi a nga na skeleton. 2026 swi ta va swi ri koho swi ta yi endla ku ri loko ku ya ku hlawuleni ku ta va ku ri ku hlawuliwa munhu loko ri ti-skeleton ta talanga ngopfu ku tshikiwa munhu ku ri ku na ti-skeleton ta ti chavisa vanhu ngopfu. Mara leswi ndzi vulavulaka ku ri nhlawulo wa 2027 ku ta va ku ri mhaka ya DA na ku ri ku ta endleka yini loko se ku nga hlula van'wanyana ku nga hluli lava lavaka ku ri va hlula vona lava vonaka swilo leri swi ri mhaka ya bindzu va swi vonaka swi ri mhaka ya politiki. Good enough kenseli swinene nkarhi wun'we. Good enough mashikh va lava hi bula na vona mingisero mugara Lona FM kha va hi nyika n'wangulo wa voho hi timhaka leti ti nga famba ku ya hi laha ti nga famba koho loko kha hi languta ka maendlele eka vandla ra African National Congress. Nduvani va ta va ri kona laha ku ve na xirilo mani va ku a swi koteki ke hi ku vanhu va le ku cheleriweni laha handle la vanhu leswi va nge le ku cheleriweni a swi koteki ku langutiwa timhaka ta ku langutiwa timhaka leti ti fambelanaka na ku loko ku ra vumune ra vuntlhanu loko mi qhivela gezi ri nga fambi ni vula loko swi fambelana na timhaka leti ta load reduction kambe va kota ku hi ku vanhu va le ku cheleriweni lomu swinyamini swa le minkosini se ho ri yini ta va hi ri na vona hi ta va kha hi bula na vona sweswinyana ku nga ri khale ya hafu ku pela awara yan'we nhlekani lowu kambe mhakankulu ku hakelani gezi va ka hina hakelani hambi se swin'wana nge hayi ku hakela na leswi ni ta va vutisa vona Nduvani ku mi ri yini n'wina hi swihehlo leswi vuriwaka ku leswin'wana hinkwaswo ve ri va swi vona vaaki kambe xiphiqo i ku vanhu lava nge le ku endleni swilo leswi vanhu lava onhaka swilo leswi i khale ka vatirhi va n'wina kumbe lava ha tirhaka na n'wina van'wani va tsuvula tintambu va tlhela va ti cukumeta ku van'wani va kota ku ti rhwalela futhi
se swin'wana swa leswi kumbexani na n'we tanihi hi varhangeri kumbe tanihi rixaka hi faneke hi pfuna naswo loko ni tshame ni hi mani nchumu ni ndlili timhaka ta gezi ni tlhela ni dyondzisa mara ni nge swi koti ku ya birija xibokisana masivo se xivutiso ku ta va ku xi kota hi vamani hi va lava tirhaka swona se lava va kumaka load reduction hi lava va tirhisiwaka kumbe va vitanaka lava va tirhaka hi swona ku va ta bridge wena u ri yini mingisero mina hi le ka 0860002543 nongonoko yi afrika wa vulavula ka Munghana Lonene FM sweswi hi ta va hi kha hi twa tinhlokomhaka ta mahungu emisava ivi kusuka kona hi ta kota ku va hi ya mahlweni na nongonoko wa hina hi ku bula na tatana Ndubane kusuka ka Eskom hi ndlela yaleyo kambe a ni ri ka ximawusa ku hela loko ka vhiki hayi rirhandzu leri mi hi komba ku ro loko hi fikile lomu hi va ku mi ri kona ha khensa swinene mi hi kombile ku ma hi rhandza a ni ri ka ximawusa laha ka Bojavu Baloyi laya ka va SS se hi ri kwalaya se ni swi vona ku himpela vanhu va hi komba ku va hi seketela va hi yingisela lavakulu na lavatsongo va hi ndlela yaliya se swi komba kahle ku leswi hi nge le ku swi endleni swi vulavula na n'wene un'wana kha ku leswi a hi twa ku mafamba ka loko a wu swi twi a wu ku hembela a wu ku hembela ni kona kwala ni ka lembe xiradiyo 2025-2026 na ha ri koho kwala ka Munghana Lonene FM makomba ndlela hafu ku bela awara yan'we a hi tweneni ku mahungu ya misava ya awara yambirhi ya ta va yimise ku yini loko hi vuya hi bula na va Eskom nhlekani mahungu eka SABC ya tiyimele ha woxe a ya voyameli etlhelo ro karhi swi nga endleka minkanerisano ya ANC na DA yi tswala mihandzu eka mhaka mpimanyeto murhangeri wa nhlangano wa vantshwa wa vandla ra MK u vula leswaku pfhumba ra vona ro famba hi milenge ri ta humelela masiku mambirhi nyimpi ya vukosi bya Vavenda yi ya emahlweni ekhoto mahungu xitalo awara yambirhi nhlika la a hi sukeli mhaka nje hi ku tisela vativi va ku hlelela yona Isso só me será Munghana Lonene FM komba ndlela hi lava ku bula na va ka Eskom la timhaka ta load reduction ta ala ku va swi fika makumu ka ha vulavuriwa timhaka leti nga heleki tatana Ndubane va koho ku va ta bula na yena kambe hi nga se bula na vona ni kombela hi sungula hi twa la musi sulungini cindana xa kumbe no nyangatsa a hi sunguleni hi twa lako kuze hi vitana tatana Ndubane a ku endleke yini hi va vitane hi mhaka leyi mala ku vulavula hi le ya Eskom mavonelo ya mina a ndzi ku n'wina mi nga mi swi vona njhani a ni gezi va kha va ri fambisa a ni ku swi nga va njhani va ri fambisa hi Mvuli va dlina hi wa mune hi wa Vintlhanu i siku ra Mkosi ku vuyisiwa varhandziwa va vanhu ende vanhu va va ri ku swekeni lomu ya Mkosini ende loko ku timiwini ku ri xinyamini vanhu va na timbilu to biha lomu Mkosini va famba va bohele swiganama se loko va bohele se la ku ri xinyamini ku lo dyi vanhu va kota ku tirha kahle mitirho ya vona munhu o va a tsaka ku hi namuntlha ni tsake njhani namuntlha ni ta kota ku tirha kahle mitirho ya mina hi ku gezi ri fambini hi le xinyamini ende tisweti byi tele lomu ti-vote swilo a swi ringani ende van'wana khomanyana ni sungula ni hundza lexi tisovele khomanyana Shoprite alright hi sweswo leswi muyingiseri a rila hi swo va Eskom va yime ku lunga la Brian va yime ku lunga Brian nhlekani hayi khalanga nhlikanisa vona na vayingiseri lembe xiradiyo ri sungula minduku a mi swi lava ku vhemba mutirhi wa ka Munghana Lonene ku xitsanana hi vulavula na n'wina ya no ni nyikeni offer ni vhela ni ta tirha na n'wina
mina ni na xo xivutiso ni nga ta mi vutisa kambe hi lexi xikombelo xi nga tisiwa hi muyingiseri mi ri yini hi xona ya no i xikombelo lexi xi twalaka swinene personally ni xi twisisa swinene Khalanga ene loko a swi ya hi mina xa amukeleka kambe challenge leyi nga kona i ku va ti-customer ta hina va nga koti ku hi mita halfway ma swi vona so hikuva ka tindhawu to tala hi vulavule na ti-customer ta hina ku na ndlela ya ku herisa load reduction kambe a va lavi ku hi mita halfway ene loko mo languta timhaka ta ti-weekend na loko ko tshika ku va na mikosi hikuva i schedule leyi already yi nga scheduriwa a swi koteki ku tikuma u exempta maybe village yo karhi hi timhaka ti-feeder ta hina leti ti affecteka ka nkarhi wanyana ti-village to hlayahlaya so swa hi tikela na hina ene hikuva hi hanya na vona swin'wanyana swi endleka kwala hi tshamaka kona muhaxi mara swi va swi hi tikela mo especially loko va vona u tirha Eskom ku fambe gezi va ve va languta wena so mina lexi ni nga xi vulavulaka Khalanga i ku ti-customer ta hina a va hi miti halfway a hi hlanganeni xikarhi hi ndlela ya ku va va ringeta ku va va xava gezi swi olove ngopfu ku va humesa permanent ka load reduction mara impela swi lava ku va na ku tiyimisela hikuva kun'wanyani hi vona ti-customer ta hina va resort ka ti-protest kumbe ka ku tikuma va kha va challenge Eskom ku nga ri na leswi va swi endlaka ku languta ku no vona va hlangana njhani xikarhi na Eskom kambe xivutiso ka ha ri xixiya xa masiku na minkarhi tatana Ndivani xa ku Brian xa ku mi phela ni nge swi koti ku ni ri Khalanga ni kutani se ni rinda kumbe ku risa vanhu lavan'wana lava va muganga wa laha mina ni languta swa muti wa mina se loko ni nga languta swa muti wa mina ni le ku yeni ka Eskom ni fika ni xa gezi se hi laha xiphiqo xikulu xi nga kona ya no impela i ntiyiso muhaxi kun'wanyani ti-customer ta hina leti ti xavaka gezi va kumeka va va affected nakambe loko u languta nhlayo ya ti-customer ta hina leti xavaka mo especially ka ti-feeder leti ti timiwaka mi kuma ku i titsongo swinene ku tlula ti-customer ta hina lava va nga xaviki kahle yo va vitana ti-customer but a hi fanele hi va vitana ti-consumers because a va humeleli kumbe ku va va seketela kumbe ku supporta product ya hina leyi hi va nyikaka yona so lexi hi hlohletelaka xo ngopfu na tin'wanyana ta tindhawu leti hi nga ku engageni kumbe ku vulavuleni na vuhosi o vurhangeri i ku va na ndlela ya ku hi hlangana hi vonisana na ku va nga kota ku va hi pfuna njhani kumbe hi khomisana njhani because na hina swa hi tikela ku tikuma hi timela ti-customer ta hina leti xavaka on daily so tindlela ti kona leti ti nga ku endlekeni mara ti-customer ta hina hi kombela ku va va more willing ku va hi mita halfway muhaxi hi marito man'wana tweni loko mi sungula mi vulavula hi timhaka ta vanhu lava kombisa ku vilela hi marito man'wana ku kombisa ku vilela ka u nga hi xintshunxo xa nchumu hayi muhaxi a hi switshunxo because hi ve na switereko swo hlayahlaya swin'wana swa kona ma swi tiva swa ha ku endleka loko swi ta ka decision leyi nga tekiwa muhaxi a hi decision leyi tekaku hi Nduvana kumbe leyi ngo tekiwa Limpopo ntsena i decision leyi khumbaka ti-customer ka ti-provinces hinkwato na tindlela ta ku va hi humesa ti-customer ta hina swi vula swa ku i ndlela leyi fanaku so ku va va pfala tindlela swi hetelela swi nga pfuni nchumu mara ku va hi tshama hansi hi vulavula then ku va na commitment ku no hayi Eskom hi la ku mi support tanani auditani replace timitara mi ta hi kuma hi ri kona i ndlela yin'wanyani leyi endlaka ku ti-customer ta hina va pfuneka ni la ku confirma muhaxi ku from December loko hi vulavula hi timhaka ta KRN ku na ti-customer ta hina lava va nga benefita hikuva hi va migrate ka KRN 1 va ya ka 2 lava va xavaka ti-ghost va kumeka va nga ha xavi
lava va nga humelela tiofisini va ta hi va lulamisela hi va cincela timitara. As we speak muhaxi ku na tindhawu to tala lava benefitaka, so ni pfumela ku na lava va nga salela ndzhaku loko yo khomisana muhaxi hi ta kota ku va hi lulamisa mhaka ya load reduction. Kuve a ku na tanihi a ni tivi ku mi tshame ni mi vutisa hi xivutiso lexi siku rin'wana kumbe ni to va no vuyelela ke timhaka ta a ku na lexi nga endliwaka anakeni hi ku van'wani vo ti-connectela gezi leri mahala ane hambi mi ya mi fika mi susa va tlhela va connecta, a ku na nchumu xi nga endliwaka? No, lexi nga endliwaka xi kona muhaxi ma vona sweswi since January hi endzela tindhawu to tala ti-audit le ku ti endleni tindhawu to tala hi khomisana na van'watikontraka lava hi tirhisanaka na vona ku va hi endla ti-audit na ku va hi replace. Lava hi fikaku hi kuma ku va temporarile muhaxi hi va nyika fine ya 6052 va tilayitela. Loko hi ta a ka ha ri 6052 swi vula swa ku yi va 12,000 plus 6,052 leyi endlaka 18,000. So loko naswona va tsandzeka ku yi hakela va tilayitela, third attempt loko hi va kuma hi endla leswi va swi vitanaka ku remover installation. So tindlela ti kona ntsena yo ka hi nga koti ku va hi hatla hi fikelela ti-customer ta hina hinkwako hi xihatla, mara swin'wanyani muhaxi ni la ku hlohlotela ti-customer ta hina ku lava xavaku a va tirhisani na hina. Loko swi koteka a va hi nyiki information hi kota ku va hi khomisana na vo, swi ta pfuneta ku va hi kota ku hatla hi resolve mhaka ya load reduction. Me vula yini ku va mi nyika information? Hi la ku vula ku muhaxi kun'wanyani neighbor ya mina a yi xavi gezi ndza swi tiva, so yona ya tika mara ya va protecta ti-customer ta hina. So swa laveka ku nkarhi wun'wanyani va tikuma va tihlanganisa na hina va hi ripotela timhaka ta ku fana na teleto. Hi ku khomisana na ti-customer ta hina muhaxi hi nga kota ku va hi resolve mhaka ya load reduction. Hi ku kun'wanyani ya audita loko hi famba va kha va tilayitela sweswi mi vulaka swona, hi audita hi tlhelela hi kuma va tilayitela, mara loko hi khomisana na vurhangeri bya ti-community kumbe ti-customer ta hina hi ta kota ku va hi resolve problem ya load reduction. Un'wana mukhanselara i ri va n'wi byele kwala xikandzeni va n'wi langutini ku sweswo mi swi vulaka swa ku hi susa a hi nga swi susi na loko n'we mi famba sweswi hi ta connect, va n'wi byerise sweswo andla yini? Hikuva hi protecta vurhangeri bya hina a va hi nyiki information, va nga engage ngopfu na ti-customer hikuva a va tirheli Eskom, mara tikhanselara to tala va na tinambara ta hina, even my number va na tona. So a swi bihanga hambi ku ni tsalela SMS va nga hi tsalela SMS kumbe ti-WhatsApp ku nondluvana hi na situation ka ndhawu ya so, se ha kota ku va hi director ti-technician ta hina ku a va fambi ka ndhawu ya so va ya hi chekela. Naswona loko va nga lavi ku fonela hina ku na tinambara leti ni lavaka ku va nyika tona, ku va nga fonela kumbe va rhumela SMS leyi yi nga 0800 112722. Va nga yi fonela va report kumbe va rhumela SMS eka 32211. Un'wana muyingiseri i ri ni mi vutisa leswi tatana Ndivani ku i mi twe mi kha mi vulavula hi timhaka ta ku mi tirha na van'watikontraka, mi endlisa ku yini ku nga tlheli ku va voho va hundzuluka ku va mi onhela hi ku vanhu vo tala va hehla ku vanhu lava va temperaku na ti-systems leti hi va lava va tirhaku hi tona, leswi vulaka ku nga va ku ri vatirhi va n'wina kumbe ku ri lava va tirha mi va tholaka swa xinkarhana? Muhaxi ya ku na challenge nyana la hi twaka ti-customer ta hina to tala va ku no ku endle n'wi va Eskom kumbe ti-contractor ta n'wina va Eskom. So hina hikuva hi tirhisana na vurhangeri mo especially tikhanselara ku nga va vuhosi ka ti-project leti hi ti endlaka na ti-contractor or van'watikontraka va hina hi tivisa tikhanselara ta hina ku no mi nga hlamali
hi ta va hina va Eskom hi ri ku tirheni na timovha ta so leti ti nga ta va n'wa contract loko mi kha mi va vona va tirha mi nga hlamali so kun'wanyani ha kombela ku na ti-ward committees va nga va kha va support-a va endla sure ku va le ku kumeni support ka ti-customer ta hina kumbe a va hlongoriwi so loko munhu a ta muhaxi hi nga zanga hi tivisa vurhangeri a ta ti endlela swa yena swi vula swa ku i vukhamba swi nga ripotiwa a tiofisini ta hina kumbe tanihi community munhu yaloyo va nga n'wi khoma va vitana hambi maphoyisa ma swi vona community a yi swi koti sweswo community a yi swi koti sweswo community kusuka kwalano yi be munhu ya a hi hlohloteli swona ku va nga ba vanhu mara ku va va ripotela hina kumbe maphoyisa hi ku muhaxi ku vulavula ntiyiso loko va nga hi nyiki information kumbe hi khomisana na vona swin'wanyana swa swilo swi ta endleka le handle mi kuma ku i swilo leswi hi nga riki awe hi swona ene loko se hi fika hi kuma ku no impela va ku lunghiserile hi tindlela ta vona ta ti-shortcut hina hi tima hi ishiwa temper fire ma swi vona ku pointa ti-fingers after or later a swa ha pfuni nchumu hikuva hina hi va se hi ku kumile hi endla ntirho wa hina miri mi tle njhani hi kumile a hi hetiseli hi leyi mi yingiserangeri ku na van'wani va connectisaku vanhu va tirhi ka n'wina kambe va tlhela va hakerisa mi kuma ku vanhu va hakela n'hweti na n'hweti va hakela munhu hi mhaka ku i va connecterile ma swi tiva sweswo n'wina muhaxi ya twa ku no va kona vanhu lava va connectelaka ti-customer ta hina hambi swi te tani hi ta kombela ku ti-customer ta hina hinkwako a va hi pfuni loko va va tiva mo especially vanhu va ku fana na ya lava ku na case yin'wanyana leyi nga va na yona a yi khale ya kota ku va hi tirhisana na va nawu ku va ku landzeleriwa vanhu vo tani va khomiwa ene la ti-customer ta hina va nga za va humesa mali swi vula swa ku ku na proof or ku na evidence leyi nga kumekaka vanhu lava va khomiwa so hi ta kombela ku loko ti-customer ta hina va hlangana na vanhu va mixaka yalowo va lavaka timali va hatla va ripota hi ta kota ku tirhisana na vanawu se mi ri yini lava va kha va kombisa ku vilela nkonko mi kha ma swi lunghisa mhaka ya vona ve le ku yingiseleni sweswi va lava ku twa ku na mi vutisa hi swona na ya no mhaka ya nkowankowa muhaxi yi le ku attendiweni ene vhiki leri a ri nga ta hela muhaxi yi nga se za yi lulamisiwa so mhaka ya nkowankowa yi ta tshamiseka loko ko fika Wednesday yi nga se tshamiseka swi vula swa ku Friday a nge hundzi yi nga se za yi tshamiseka hi bisi swinene hikuva hi va pfuna ve le Giyani ke ya va le Giyani muhaxi hambi namuntlha hi vulavulaka a ni kha ni engage na van'wanyani va varhangeri vurhangeri bya Giyani ka ti-community leti ti nga hi bisi swinene ku va hi pfunana na vona mara ka liya ya ku tshama mi ni vutisa hi yona liya technical support ya hina va va confirma ku hayi yi ve yi lulamisiwa hi yona mhaka ndzhaka swona a ka ha va nga na huwa kumbe pongo hi yini mi vulaku yona Ndubani matsundzuka liya ya leti F na leti D loko ni nga endli mistake ya ndi byeriwile ku liya yi ve yi lulamisiwa yi tshamisekile ku lulamisiwa va vula yini matsundzuka ku a ku ri na xivilelo xa load reduction ya loko mi ta ni fowunela ya mavhiki lama ya nga hundzi ya so kasi already a ku ri na migingiriko leyi a yi kha yi endleka from the manager wa ofisi ya Giyani na technical supervisor ya Giyani so va ve va nyika nhlamulo ku hayi mhaka ya le Giyani ti-D swin'wana swa ku ta yaleya mi vutisa hi yona a yi ve tshamiseka so leyi ni vulavulaka hi yona namuntlha i ya section yin'wanyani leyi hi nga ta tshama na vona hansi hi vulavula hi yona hi ku a ti-F na ti-E va ha ri na yona load reduction se swi vula ku a yi se tshamiseka yona ya swi vula swa ku
laha ya Giyani Muhashi ku na ti-section leti hi nga va humesa ka load reduction ku na leti ni twaka ku ti khomane na tindhawu leti ti nga na ti-illegal connection kumbe ti-customer leti vele ti nga xaviki ti nga tivekiki leyi ku nga hi busy hi yona a yi khondlanga mavoko ntsena kambe hi busy hi yona na vona hi pfumela ku nga ri khale na vona va ta benefita ku fana na ti-section letin'wana nemetweli papa ni khenseli swinene ndovani a kumbexani mi nga se famba loko mi ri na xinkadani ni kombela mi ni khomela tani ni la ku vutisa muhumelerisi wa mina ku hi nga kumi vayingiseri vambirhi vanharhu va sala va ni rhuketela va ku n'wina ni mi tshike mi famba ni nga va nyika nkarhi mo ni khomela tani hi hundza le mavhengeleni loko se hi vuya loko ku ri na un'wana hi ta twa ku i ta nghena a vutisa yini endzhaku ka sweswo mo ni khomela tani Entel Funeral Plan yi nyika xindzhuti lexi nga heriki eka wena na va ndyangu wa wena. Tiplan leti ti hakela mali ku nga se hela 24 wa tiawara, ti katsa mbuyelo wa grosa, vutleketli na ku pfuriwa ka maribye. U nga khavara vanhu va 13 eka plan yin'we. Kuma kurhula ka miehleketo namuntlha. SMS munghana eka 48044. Entel Life i FSP ya le nawini na mphakeri wa ndzindzakhombo wa vutomi la nga na layisense. Swipimelo swa kumeka online. Ku tirha tihakelo ta ntolovelo. swihondzovila swa Algeria xipano xa vanhu vanna kungu ro xongo ro tsakisa vaseketeri va vona ekaya loko va nga se teka rendzo ro kongoma emzansi kasi the Buccaneers va lava ku hlula endleleni ivi va vuya ekaya eOrlando va ta dlayiseta nenge wa vumbirhi lowu hi ntlangu wa nenge wo sungula wa quarter final eka Total Energies CAF Champions League toko ta bolo ya manyunyu ya Afrika loko MC Alger yi tekatekana na Orlando Pirates hi wa vumbirhi wa ti-1 Dzivamisoko hi awara ya 9 namadyambu twi eka SABC 1 eka switichi swa SABC Radio na le ka SABC Plus yi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. Masandawana va khome nkunguhato wa mangatsila wo hlula ntlangu ekaya hikuva va swi tiva leswaku swi nge olovi loko va endzela en'walungu kambe xivandzana xa Afrika xi lava ku kombeta leswaku hikwalaho ka yini va vitaniwa the smiling one lowu i ntlangu wa nengo sungula wa Total Energies CAF Champions League u nga hundziwi ntlangu lowo nyanyula wa bolo ya Afrika exikarhi ka Mamelodi Sundowns na Esperance de Tunis hi wa vumbirhi wa siku ro sungula ro Dzivamisoko hi half ku bila awara ya 2 twi eka SABC Sport eka DTT Channel 4 SABC 1 na le ka switichi swa SABC Radio na le ka SABC Plus yi tisiwa ka n'wina hi vutinyungubyisi bya SABC Sport. For the love of the game. mahungu lawa ya hisaka na vuxokoxoko hi vuenti u swi kuma ntsena eka Afrika wa vulavula. sweswo mixero munghana lona FM na kona ku Afrika wa vulavula ka munghana lona FM ka ku haxela twi hi xitsonga xa nhlawulo kuso sungula kusuka haleni amasingita mall ni na vona but Brian la hi tiku ku nga ku ri na un'wana lava ku vutisa swin'wana ki eka mhaka leyi kha hi bula hi yona loko ni huwelela sweswi ku nga ngheni munhu ni ta pfumela ku hala lava ku vutisa ivi ni chucha nduvani va ti fambela a hi ringeteni hi twa ku nga va ku ri na munhu lava ku vutisa ke nhlekani minjhani hi pfukeli tate minjhani u pfukile a khensa ni ni la ku vutisa bot Brian loko va ku a swi va oloveli ku tima va vula yini loko va ku a swi va oloveli ku tima loko ku basele ni gezi ri ri famba endhawini yo fanele ka xikokwani masiku hinkwawo hi 5 nampundzu ri famba va vula yini loko va ku a swi va oloveli ku ri ku hina ha swi vona ku swa va olovela ku na lombungu khwenuta kunene ku gezi ri famba xa vumbirhi hikwalaho ka yini inkomo ni khesixes va ta mi hlamula na vona a va tirhisi swona hi ku loko sweswi ni nga ri na airtime ni nge fiki ka munghana lonene mina waye va nga endli ku loko mina ni xave ni gezi ku va ku ri xikombiso xa ku n'wina mi nga xavi ku navelani i le ku layiteni ku ve n'we hi mitimerini kwahalani ndovani mi ri yini hi mhaka leyi hayi no impela muhashi ya ku hlamula a swi hi oloveli hikuva hi affecta na ti-customer ta hina lava va xavaku but hikwalaho ka remember lexi endlaka hi endla load reduction
i ku va hi hlayisa kumbe ku protecta network ya hina leyi va ka vulnerable. Swi vula swa ku hi hlangana na ti-overload kumbe ti-illegal connection leti at the end of the day ku swa ti-transformer ku endleka swo talatala leswi lavaka ku hi hetelela hi spenda kun'wanyana hi lava material lowu nga riki kona ti-customer. Ngena bola na tatana Brian Dubani kusuka ka Eskom a hi amukeleni loyi i nhlekani botati minjhani boto mina hi pfukile minjhani n'wena i pfukile man se yin'wani yale va ri hana xibokisana va tirhisa gezi kambe hambiswiritani ni ta twa voko va hlama ni vula ku se mi vula ku va susa tipholi letiya ani pholo liya loko un'wana a ri na xibokisana ntsena me ni ri na a nga ri na xibokisana mi ri na xona va kota ku vona ku ri pholo liya ku xava munhu wun'we and pholo leyi submita for me why va nga yi vhakacheli liya va pfa va yi susa va tuma tintambu letiya completely ku sala ya rindza ta vava. Okay, ni mi twile papa ni mi twile papa a hi tseleni Dubani mi ri yini n'wina that is why mi vona hi timhaka ti fida mara hi hatlisisa timhaka ta ti-audit hi ta va hi kha hi endla tano hi endla ku ti-customer ta hina va humaka lowu production. but Brian khenseni nkarhi wa n'wina ku tiya ku engeta khensile swinene mohasi.